Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'm razı olsun. Her bir adam özünün yaşosunda Allah Teala bilen soda kılışı gerek. Al sodası şu kıyamatda anı bir beşe jetkize turgan azaptan kutula turgan soda. Al soda degen Allah Teala bilen kılgan senin mamilin. Adamlar kolundan gelişince kalagандай Allah Teala bilen soda kılат. Egerde kimdir biri umuraga barıp kalsa, же ажыга barıp kalsa görösүңөр. Ka'batullah'ны tawaf kılıp atkanda bir aksakaldın jön ele bir salfetkeni tiyip karmap turganын görösүңөр. Кээбикisi тегеренип tawaf kılıp жүрөт, salfetkени кармап жүрөт. Ошол жерде жүргөн адамдар баягы тердейт, башка болот, кыйналып атканда ошонун салфеткасын алып бетин ачыйт. Ошол салфетканы кармап турган адам ошо менен Аллах Таалага жакындоону максат ниет кылып атат. Аллах Таала эч качан бир адамдын кылган амалын теке кетирбейт. Ал бизде шариятыбызда ушундай эреже бар. Сен кылган жакшылыктын же болбосо бир садаканын көлөмүнө каралбайт. Сен ниетиңе каралат. Сен ниетиңде кандай мааниде бир жакшы иш кылып атасың. Дагы бир чал бар ошол жерде, мен дайым көрөм да. Жөн эле басып жүргөндөргө замзам алып, таваф кылып аткандарга замзам куюп жүрөт. Кичинекей өзүнүн термосун алып алган муздак кылып. Анан астына өзүнүн кичинекей жанагы бир жолу колдончу стаканын алып алып, таваф кылып аткандарга суу. Максат эмне? Максат эле ошо Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы соодасы. Ал эч кимден эчтекени үмүт да кылган жок. Эч кимди бир талап да кылган жок, өзү. Аллах Таалам разы болсун, ушул мен отурган креслону ушул жерде ушу сабакка келген инсандар ушуну алды. Ушул жерде отуруп баягында сабакты айттык эле го. Эми бул жерде Саракшы мечитинде жума бойду сабак болот. Бүгүн меники, эртең дагы бирөөнүкү, жума бойдон бардыгында сабак бар да. Ошо устаздардын бардыгы отурат. Ушул стол жыртылып, сынып жок болгонго чейин ушул жердеги алып аткан илимге шериктеш адамдар. Демек Аллах Таалага чексиз мактоолор айтары, арабызда ушундай жакшы инсандар бар. Ислам үчүн, дин үчүн, эми баарыбыз эле ошентип жүрөбүз. Максатыбыз эле ошо. Силердин максатыңар деле, менин максатым деле бардыгы эле ушул. Аллах Тааланын ыраазычылыгын табайлы, Аллах Тааланын динине кызмат кылайлы, ким колунан келгендей кызмат кылат. Аллах Таалам ыраазы болсун. Шуну алып берип, бизде ушундай бир жакшы шарт түзүп бергенге. Экинчи маселе, бүгүнкү сабагыбыз негизинен жана Ханафи мазхабынын негизделишинде сөз кылып, бүгүн мага көбүрөөк суроо келди. Силер мазхаб кармалы дей бересиңер, мазхаб дей бересиңер, ошого эмне далилиңер бар? Каяктан? Эмнеге далил мазхаб кармаш керек болот? Куран сүннөттөн ала берип, ушунча сабак кылсак деле адамдардын арасында кантип эмне далил? Эми ошого кичине токтоп, мазхаб карманын негиздүүлүгү каякта экен? Аалымдар мазхаб кармануу качан милдеттүү дептир? Эмне себептен 4-кылымдан кийин адамдардын бардыгы мазхаб кармап калган, 4-кылымга чейин муштахид мутлак чыккан, андан кийин чыга элек деп айтканыбызды негиздеп кичине сабак кылып коелу дедик бүгүн. Başlanğanda Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Et-temezhub huwa tariqu ulema'il ummah. Mazhab karmanu ümmetin alımlarının yolu. Eğer sen alım bolom desen, elge sabak aytam desen, senin fatvan elderge jetsin desen, senin fatvan ötsün desen, sen sözsüz türde bir mazhabda boluşun gerek. Eğer de sen bir mazhabda bolbogon bolsoň, senin fatvan eşerge ötpeydi. Eğer de bir adamda alım dep ayta turgan bolsa, al bir mazhabda bolbosa, al alım dep ayta alınbayt. Eğer de dünyadagi kitapтердин, ilmdin bardыгын içip algan bolsa dagı, al alım dep oşogo söyönüp, oşonun sözünü alıp fatwasyny ala albayбыз. Себеби alımlar ушундай деген. Kim 4 mazhabdan çıkıp, же 4 mazhabты кармабастан туруp fatwa berse, fatvası ötpeyt деген. Demek oşogo keleyli, alımlar emne деген? Eğer de biz fatvada, sabakta, alım dep aytılып, bizde misalı alım dep kimdi aytasың dese,
мындай сакалы чоңураак, анан болушунча жүдөгөнүрөөк, анан селдеси чоңураак, анан кичине сабакта көбүрөөк ыйлаган, анан кыйкырып сүйлөгөн, ушундайларды гана аалым деп билип калдык да. Аалымдын өзүнүн сыпаттары бар. Качан аалым деп айтылынат, ал качан мазхаб кармаганда ошол аалым болот. Эгер мазхаб кармабаса, дүйнөнүн илимин билген болсун, ал аалым деп эсептелинбейт. Ошол эмнеге эсептелинбейт десе, себеби мазхаб кармануу үммөттүн аалымдардын жолу. Ислам тарыхында эч бир аалым өткөн эмес мазхабсыз. Бир-эки адам чыккан, бирок алардын сөздөрү эч жерде этибарга алынган эмес. Ошон үчүн ат-тамазхубу хува тариqu уламаил умма. Мазхаб кармануу үммөт аалымдардын жолу. Эгерде биз үммөттүн аалымдардын жолун кармайбыз, анда мазхаб кармашыбыз керек болот. Инна ат-тамазхуба би мазхабил аимматил арба'a машат алейхил уммату туала куруниха. Шу канча замандар өтсүн, үммөттүн аалымдары бир мазхабты кармаган. Дуна инкарин min munkirin mu'taddin bihi. Sözü etibarga alıngan bir de adam yok mazhab karmabaş gerek деген bir adam çıkan emez ümmetten. فلا تجد مفسرا ولا محدثا ولا أصوليا ولا فقيها إلا وهو متمذهب بأحدها. Sen kaysi bir mufassirdi qaraba, tafsirdi çeşmelegen, tafsir dünyadagi tafsirdi qara. Je bir muhaddisdi qara, je bir usuliydi qara, usul fiqhdan sabaq bergen. Je bir faqihdi qara. Al sözsüz türde bir mazhab qarmağanı görürsün. Qalan İslam kitapxanasına girip gözünüzü jumup turup bir kitapты qarmağınız, al qaysı ilimde olbosun, oşol ilimde bir mazhabda. Tafsir ilimi olsun, fiqh ilimi olsun, hadis ilimi, bul hem 4-cü gılımdan keyin aytып atабыз. Anda nege bizge adamlar uşul ümmettün alımların jolun jolдобостон özübüzчө bir başka jolgo ketip atабыз. Demek bizdin arkabızda ошого түртүп аткан, же болбосо ушунун адашууга бирөөлөр себепчи болуп атат. Эмнеге ümmettин аркасынан, эмнеге ümmettин алымдардын аркасынан кетпейбиz? Эгерде менин үйүмө бирөө барса, ошо үйдө турган китептин бардыгы мазхаб кармаган. Эгер 8 тонна 9 тоннага жакын китеп болсо, бардыгы мазхаб кармаган. Эми 4-cü gılımdan keyinki alımlar ayttabыз. Анан кийин карабанан Абу Ханифанын да китеби бар экен. Абу Ханифа гайры мазхабты кармаган деп жүрбөйлү. Кайсы бир тафсирди кармасаң, кайсы бир тилдеги китепти карайсың, балагадагы, акыйдадагы китепти карасаң, бир мазхабты карманган. Мисалы имам Тахави, эң чоң алым, Ханафи болгон. İmam Zeyla'i, Hanafi, Badreddin Ayni, Hanafi, İbn Abdülbar, çoğun alımların atlarını ayttam. Maliki mazhabında, Qadi İyad, Maliki mazhabında, El-Beyhaqi, Şafii mazhabında, Hatib Baghdadi, Şafii mazhabında, İbn Asakir, Şafii mazhabında, İbn Salah, Şafii mazhabında, El-Nevavi, Şafii mazhabında, El-Iraqi, Şafii mazhabında, İbn Cema'a, Şafii mazhabında, İbn Hajar, Şafii, El-Sakhawi, Şafii, El-Suyuti, Şafii, El-Jassas, Hanafi, El-Nesafi, Hanafi, İbn el-Arabi, Maliki, El-Baghawi, Şafii, İbn Kathir, Şafii, El-Baydawi, Şafii, El-Zerkaşi, Şafii, الزمخشري حنفي ابن جوزي حنبلي ابن همام حنفي السرخسي حنفي البزدوي حنفي ابن حاجب مالكي إمام حرمين شافعي الغزالي شافعي الشيرازي شافعي السبكي شافعي ابن قدامة حنبلي Saatte baytasın alımların atlar. Nege uşul alımdardın arkasından erçibeyiz biz. Emnege. Bizdi mazhab karmabastыкka emne түртүп атат. Kaysı da'i, kaysı bir nese var. Nege uşunça alımdardın akıllı kembe? Dünyoga özünün ilimi menen turas kılıp bizge muras taştap kitepleri bizge umda olgan kitepler bizge tayana turgan şulardın kiteplerini okuyuz. Şular menen adamız biz. Bardığı bir mazhabda. Menin ustazım Şeyh Abdülfattah Yafi'i degen çoğun alım var. Özü Yemendik bolot, Şafii mazhabında
Ал кишинин бардык китептеринен ижаза алгам. Абдулфаттах Яфи'i. Ошол кишинин Ат-Тамазхуб деген китеби бар. Өтө жакшы, мазхаб кармануу деген. Şu tarixta qanday сонун нерселердин бардыгын топтоп айткан. Ошол Абдулфаттах Яфи'i айтат өзүнүн Тамазхуб деген китебинин Allah 101. бетинде. الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الأئمة والمصلحين والقادة على مر الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون فدونك كتب التاريخ وتراجم والسير تعرف ذلك دونك كتب الطبقات تجد فيها تلك المسالك. Abdülfattah Yafi aytat الناظر في التاريخ الإسلامي. Bir adam İslam tarixin qarab görse deyt يجد أن الأئمة imamdарын tabat deyt المصلحين bir жерде оңдогон түзөгөн ушундай кыйындар башчылар şu zaman tarixin bardığında min ba'di istiqrar mezhebil arba'a 4 mazhab bolup negizdelgenden keyin bardыгы ошону кармаган дейт. Тарихты окугула дейт. Kulluhum mazhab bardыгы mazhab кармашкандар дейт. Тарих китебин карайсыңбы? Алымдардын өмүр баянын жазган китепти карайсыңбы? Бардыгын кара. Mazhab кармаган адам жок. Siyar tarix жанагы алымдардын өмүр баянын siyar эми табакат дагы ошол китептердин алымдардын өмүрү бардыгын карасаң mazhab кармаган. Ислам тарихын изилеп чык дейт. فالمنكر للتمذهب منكر لما عليه أئمة الدين قاطبة. Ким mazhab кармабайбыз деп ошого каршы чыгып mazhab кармануу жектегендер аимматуддин исламдагы үммөттүн аалымдарын бардыгын жокко чыгарган, bunun барына каршы чыккан болот дейт. Мухалифун лима инакада алейхи ижмаухум. Алар ошо бир ижма, бир сөзгө келип бардыгыбыз mazhab кармашыбыз керек деген сөзүн mazhab кармабайм дегендер жокко чыгарган болот дейт. Эми аалымдардын сөздөрүнө токтойлу. 4 mazhabtın alimleri mazhab karmanın önce ne deşiptir. Kale İmam İbn Muflih el-Hanbali. İbn Muflih Hanbali, şon Hanbali mazhabta alim ne deptir? Özünün Furu' degen kitabında ennel icma'a inaqada ala taklidi kulli minel mezahibil arba'a ennel hakka la yakhrucu anhum. Ennel icma' inaqada. Ümmet icma kıldı dedi. Emnege şu 4 mazhabtın birösün karmanganга icma boldu dedi. Ve annel hakka la yakhrucu anhum. Hakikat dedi. İslamdagı hakikat şu 4'ünün çıkmaydı. 4'ünün sırtında hakikat yok. Hakikati tamamlasan şu 4 mazhabtın içine giresin dedi. Annel hakka la yakhrucu anhum. 4 mazhabtan çıkmaydı hakikat dedi. İmam İbn Muflih Hanbali özünün Furu' degen kitabının 6. tomunun 421. betinde bu kişi Hanbali mazhabında. Qala Allametu Dehlevi Hanafi Dehlevi emnedet هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة. Bunu bardıq meseleleri tekşerilgen, taktalıngan 4 mazhabtın ilimi ümmet icma bolğu deydi şunu karmağınganğa. Au men yu'taddu bihi minha. Ümmet degenden tağım etip bölüp çıkardı. Sebebi İmam Dehlevi öte akıllı kişi de. Ümmet icma kıldı dedi dağı. Ümmet icma kılat dese bir iki adamlar mulla mazhab karmağan emes ko dep aytpasın dep. Oşolordun sözü etibarga alınganlar dep koydu. Başka aytkanda mazhab karmabайбыз деген 4-5 var. Allah sözleri etibarga almaydı dedi. Ala cevazı taklidiha ila yevmina hada. Bizden zamanga çeyin. Oşol İmam Dehlevi aytıdat. Bizden zamanga çeyin ele adamlar hiç kanday bir karşı çıkpayla bardığı mazhab karmanıp geldi dedi. Ve fi zalika minel masalih. Bu mazhab karmada öte faydalı nerseler var. Ma la yakhfa. Açık ele turattan bir jaşırgan nersesi yok. Mazhab karmasan erece menen jaşaysın, erece menen jaşagan bolsoň erece menen жооп бересиň. Adamlardan başı bir bolat, fatvan bir bolat degan söz. La siyama fi hadhihi al-ayyam allati qasrat fiha al-himam jiddan.
Emin İmam Dehlevi özünün zamanını aytadi. Emin sen bizdin zamanda hazır mazhab başka mezgilde bolsa dagı, hazır bizdin zamanda mazhab karmaş milleti olup talib ilimlerden kitap okuganların sаны azayıp alsыздап ketken mezgilde deydi. Sen okup barana müştehit mutlak bolana mazhab karmağa koyuşun gerek de özü. Hazır adam kitap okuya kalganda min babil avla adamların barı mazhab karmaş gerek deydi. Ve fi zalika min al masa'ib ve uşribatin nufusu hava. Hazırkı mezgilde adamlardan kavlosu başka neseye gitip kaldı. İlim menen emes, akşa tavu menen, ayal menen, başka neselemeyen alek bolup kalgan mezgilde hazır millet türek bolup kaldı murdağa karaganda dedi. Özü murdağlar mazhab karmanıp kelgen, kıyınlar. Biroq hazırkı zamanda andan da güçlürök mazhab karmanış gerek deydi. Ve u'ciba kullu zi ra'yin bi ra'yihi. Her kim özünün oyu menen sıymık tanıp, özünün oyu menen fakırlanıp, men şunday görüp atam, menin dalilim mınday dep ilimi yok adamlar süylep atkan mezgilde ilimine kepillik bolgan alımdardı erçü azırkı mezgilde zarılçılık jogorу deydi. İmam Dehlevi. Qala faqih Şemsuddin Abu Abdillah At-Tarabulsi el-Maghribi el-Ma'ruf bil-Hattab. Bu Hattab Maliki mazhabındagi alim, çoğun alimdir. Oşol ne deydi? At-Taqlidu jana jogorku İmam Dehlevi El-İnsaf degan kitabının 97-betinde. Qala faqih Şemsuddin el-Hattab el-Maliki ne deptir? At-Taqlidu bir mazhabti erçünü huvel ahzu bi kavlil gayri min gayri ma'rifeti bi delilihi. Başka bir müştehittin sözün, fatvasın, dalilin bilbesten turu erçünü taklit aytadi. Mukallid muftidin dalilin biliyorsa şart emes. Mufti gelip surayt, no kanday bolatsın, bolatsın, bol getdi. Oşon üçün mufti mustaftiga fatva sorap kelgen adamga özünün dalilini açıktoosун milletti emes. Al Allah'a söylöşüp olat, boldu. Men ağa aytat da, mындай kандай bolsa daratınsa sınat deydi. Sınbayt. Ana mağa dalil aytıp berinçi, sen menden fatva suragany geldingmi je dalil suragany geldingmi? Dalil suragany gelsinmi? Dalil түшүнөсүңбү? Dalil түшүнөм, anda bar özüň izdey ber, menden surag. Dalil түшүnөt ekенsiň. Dalil düşüngen adamlar başka birden dalil suraş gerek. Demek dalil düşünüp kaldı, al adam bolup kaldı degan söz. Demek taklit degen nerse başka müştehit mutlaktın sözün anın dalilin bilbesten turup alusu deydi. Vellezî aleyhil cumhur, emi cumhur alimler emne deptir? Ennehu yecibu ala men leyse fihi ehliyetil ijtihad en yukallide ahadil ayyimmetil müştehidin. Emi vacip bolat deptir, milletli bolat deptir bu kişi. Men leyse fi ehliyeti ijtihad. Bir adam müştehit mutlak darajaga jetelekpi? Kur'an sünnetten hüküm aluğa akın jetpey? Kur'an sünnetten hüküm aluğa alı jetpeyt degen söz anın usulü yok degen söz. Biröör aytıyorsun ki men Kur'an'da düşünüp atam, hadis düşünüp atam, men alıverem dep. Kur'an sünnetten tüzden tüz alış üçün senin usulun boş gerek, Kur'an sünnetten ala turgan. Oşonu aytып atat. Demek senin usulun yok bu, ehliyen yok bu, oşoga ılayıktı bolbodun bu, ijtihatqa jetpedin bi, ay yuqallida ahad ayyimetil arba'a. Törtönün birösünü etçesin, bol senin başka yolun yok. Savaun kana alimen ev leyse bi alimin. Alimsin bu, alim emesin mi mazhab terçisin. Müştehit mutlak darajaga jetpedin bi, boldu. Senin usulun yok bu, Kur'an sünnetten hüküm ala turgan. Alim bolasun bu. Alim emesin, kartoşka satasın bu, plita jabıştırasın mı? Mazhab karmaysın deydi. Bunu kim aytdı? Bunu İmam Hattab Maliki aytdı. Al özünün ne degen? Mavahibul Celil degen kitabının 1. tomu 30. betinde. Hanbali mazhabda İbn Kudama degen çoğun alim ötken. İbn Kudama muhakkik, Hanbali mazhabdın muhakkiki. Başkaça aytkanda Hanbali mazhabda söz aylanıp gelip İbn Kudama toçkanı koyat. Men iki mazhabdan hadismin. Hanbali mazhabdan, Hanafi mazhabdan. Hanbali mazhabdan da sabak bergen akım var, Hanafi mazhabdan da sabak bergen akım var. Sebebi oşonu okugan. Biroq bizning Kırgızstanda Hanbali mazhab tarqabaganda Hanafi'den beremiz.
Бирок экөөнү эч качан аралаштырбаймын. Себеби бул аманат. Sütkө суу кошкондой кылып экөөнү аралаштырбайбыз. Мунун маселеси өзүнчө, мунун маселеси өзүнчө. Ибн Кудама Хамбали мазхабында му'тамад сөзү этибарга алынып, маселе талаш маселе точка кое турган адам. Анын Мугни деген китеби бар. Мугни Ибн Кудама. Биздин Хашият Ибн Абидиндей эң жогорку даражадагы китеп. Ошого Ал-Ханабилату ма ихтилаф ал-салафият al-muasira деген бир китеп чыккан. Хамбалилер менен азыркы салафилердин ортосундагы талаш тартыш деген. Ошол жерде алым айтат, мухаккик Хамбали мазхабта дейт, Ибн Кудама дейт, Ибн Теймиянын сөзү этибарга алынбайт бизде дейт. Эмес азыр Хамбалилердин баардыгы өзү Хамбалибиз деп Ибн Теймиянын сөздөрүн алат да, ал киши айтат, бизде Хамбали мазхабта му'тамад Ибн Кудама. Ибн Кудаманын сөзү баардык башкалардан да жогору турат. Имам Ибн Теймияныкы ошо этибарга алынбайт дейт. Ошо Ибн Кудама өзүнүн Равдатун Назир деген усулу фик китебинде эмне дептир. Кала имам Ибн Кудама al-Hanbali wa amma at-taqlidu fil furu' акыйдада эмес, фикта бир алымды муштахидди ээрчүү fa huwa jaizun ijma'an. Буну ээрчүү ижма менен дурус дейт. Бирок азыр дурус эмес деп атпайбы? Ибн Кудама дурус дейт. Fa kanat al-hujjatu fihi ijma'. Эмне себептен төрт мазхабты карманыш керек? Эмнеге мазхаб карманыш керек? Далилиңер эмне десе Ибн Кудама айтат, fa kanat al-hujjatu fihi ijma'. Ижма болгон. Ижма болгондуктан мазхаб кармайбыз. Алымдар ижма болгон. Сен илимиңди элге сунуштайм десең, төрт мазхабтын бирөөсүн кармап, мазхаб кармайсың. Ушуга ижма болгон. Бизде далил бар да, Куран, сүннөт, кыяс, анан ижма деген. Ижма. Алымдар ижма болгон мазхаб карманууга. Ибн Кудама Равдатун Назир китебинин 2-томунун 382 бетинде айтыптыр. Хадис илиминде имам Захаби десе адамдар токтойт. Имам Захаби хадис илиминде өтө чоң алым болгон. Шафи мазхабында. Азыр көптөр кичине Ибн Теймиядан илим алган, бирок кийинчерээк Ибн Теймиянын абалын билгенден кийин андан алыстаган. Хасуна халуху. Ибн Теймиядан алыстагандан кийин абалы жакшы болгон. Ошон үчүн анын Сияра Аламун Нубала деген китеби ислам тарыхындагы эң баалуу китептерден болуп, биздин устаздар айтат, кимдин үйүндө Сияра Аламун Нубала китеп болбосо, өзүн талиб илим деп айтпай эле койсун дейт. İmam Zahabi hadis iliminde, cerh ve ta'dil iliminde aldığını at saldırmağın alım. İbn Hajar al-Asqalani degen çoğun alım var o. Bukhari'de şarhta Fathul Bari'de bat koygan. Oşo kişi Mekke'ye varıp tavaf kılıp zamzam içip atıp, biz aytабыз да, zamzamды içkeninde kaysı duanı kılsan duan kabul bolat degen. İbn Hajar al-Asqalani zamzamды içip dua kılıp atkanda Allah'ım menin hadisteki darajamdı İmam Zahabi'ye jetkizgin dep dua kılıp içken eken. Giyin anın şakirti İmam Sakhavi aytat, İbn Hajar'dın şakirti. Vallahi şeyhim İbn Hajar al-Asqalani hadis iliminde Zahabi'den de öttü degen. Azırkı mezgilde hadis iliminde mu'tamad kim dese İmam İbn Hajar al-Asqalani. Oşol İmam İbn Hajar men Zahabi'dey boloyun degen İmam Zahabi emne deytken. Kale İmam Zahabi özünün Siyar Alam Nubala degen kitabının 8. tomunun 92. betinde. وَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَ مَذَاهِبَ الْأَرْبَعَ. Azırkı zamanda İmam Zahabi ayttat. Bizden zamanımızda şu 4 mazhaptan başka mazhap saqtalınıp kalbadı deydi. Anın arqanda sebepler var. Mazhaplar emne sebepten saqtalınbay kaldı? Men kıska gana жооп берип жүрөм. Эмне себептен мурда имам Аузаидин, Суфьян Сауридин жана башка алымдардын деле Абу Ханифаныкындай мазхабтары болгон да. Неге алар сакталынбады, неге жок болду десе мен бир эле жоопту берип жүрөм. Аллах Таала ошону каалабады болду. Аллах Таала каалаганын калтырды, каалабаганы кетти, жок. Болду, точка ошо. Аллах Таала каалады, мына ушу төртөө сакталынып калды. Каалабады, тигиле калбады.
Анан ичкисине кирсек, шакирттер китебин жазган эмес, амылган эмес, өнүктүргөн эмес, башка алар кийинки себептер. Ал Аллах Тааланын каалоосунан кийинки себептер. لم يبقى اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة وقل من ينهض بمعرفته كما ينبغي. Азыркы заманда дейт имам Захаби, азыр дейт şu мазхабтын ичиндеги илимдерди үйрөнүп, ошону кандай талап кылынгандай кылып усулдай, фиктай үйрөнүп өзү жок болуп калды дейт. Жаңы маселелерди чыгарып, Куран хадистен жаңы өкүм чыгарыш бул жакта турсун дейт. Мына бар мазхабты окуп ошону аш кыла албай атабыз дейт. Калла дейт, адам аз дейт, мазхабтарды бардыгын окуп, ошону түшүнгөн дейт. Бир адамдын өмүрү жетпей дейт, бир мазхабтын бардыгын истиуаб кылып, топтоп, ошонун маселелерин бардыгын билгенге. Бир адамдын өмүрү жетпей дейт. Анан ал качан аны окуп бүтөт? Бир мазхабты. Андан кийин 4 мазхабты окуп бүтөт. Андан кийин 4 мазхаб жакпай калган, Куран сүннөттөн өкүм ала турган качан келет билбейм. Демек адамдар илим алуудагы жолун туура эмес койгондуктан дароо эле медсестрадан мен жүрөктү операция кылам деп баштаганын себеби ошо да. Болду, медврач, болду, эчтеке кылбайлы, мен жүрөктөн операция кыла берейин, сразу эле Мамакеев болом деген дейле да. А Мамакеевте болуш үчүн өмүрүн ошол медицинага арнаш керек. 70 жыл, 60 жыл. Бул илимде дагы ошол Аллах алам 60 жыл өмүрүңдү сарптасаң деле Абу Ханифанын түзүп койгон эрежелерин толук бойдон түшүнбөй өлүп кете берет. Аны окуп бүтүп, анан ага алымсынбай өзүң мазхаб кылганга чейин билбейм 200 жыл же 300 жыл жашаш керек ба адам. Имам Захави эмне дейт? Қалламан янхада би ма'рифатиха кама янбагы. Азыркы заманда ошол 4 мазхабты түзүктөп окуй албай атабыз. Мазхаб түзүш бул жакта турсун дейт. Фадлан айякуна муштахидан. Муштахид болуп жаңы мазхаб түзүш бул жакта турсун дейт имам Захаби. Муну бар мазхабты окуп бүтүрө албай атабыз дейт. Кали Ибн Хусейн al-Maliki. Ибн Хусейн al-Maliki деген чоң алым. Малики мазхабында. Ал эмне дейт? Al-jumhur ala anna shurut al-ijtihad al-mutlaq al-madhkura lam tatahaqqaq fi shakhsin min ulama qarn ar-rabi' fama ba'dahu. Эмне себептен биз айтабыз го, 4-чү кылымдан кийин муштахид мутлак чыга элек деп. Тарых ушуну көргөзүп атат. 4-чү кылымдан кийин бирөө өзүнүн усулун алып келбептир. Мынакей таксырларым, мен муштахид мутлак болдум, мынакей менин усулум. Абу Ханифага да окшойм, Имам Маликке да окшойм, Шафиге да, Ахмадка да окшойм. Курандан өкүм алуунун өзүмдүн эрежем бар мынакей. Ошого менин мазхабым ачып атам, кандай дейсиңер деп да берип 4-чү хижратын 1447 14 кылымы хижратын 4-чү жылынан бери бир инсан чыга элек. Андан нар жагында кичине аракет кылган. Эмне себептен 4-чү кылымга чейин десе, ошол мезгилге чейин пайгамбарыбызга жакыныраак болгон муштахид мутлак болууга мүмкүнчүлүк бар. Муштахид мутлакты билесиңер, илимдин эң акыры чегине жеткен адам. 4-чү кылымдан кийин чыга элек. Тарых ушун неме болот. Эч ким өзүнүн усулун сунуштай элек. Ошого 4-чү кылымдан кийин элдердин бардыгы кой мазхаб кармайлы эле мазхабка кирип кетти. Себеби Курандагы аяттар саналуу гана, хадистер саналуу гана, ошондон өкүм алына турган хадистерден өкүмдөр алынып 4 кылымдын ичинде тазалап бүтүштү. Эми андан кийин ошолор түзүп койгон эрежелерден андан кийин иштетип баштады. Эми Ибн Хусейн Маликидин сөзүн кара. Al-jumhur ala anna shurut al-ijtihad al-mutlaq. Mujtahid mutlaq darajага жетүү үчүн коюлган шарттар дейт. Al-madhkura la mujtahid mutlaq болуш үчүн мындай шарттар бар. Mujtahid mutlaq болуш үчүн мындай шарттар бар. Усул фикта айтылат. Ошондой шарттар лам татахаққақ фи шахсин мин улама қарн раби фама ба'даху. 4-чү кылымдагы алымдарды жана андан кийинкилерди табылбады эч кимден дейт. Муштахид мутлак болуунун шарттары 4-чү кылымдын эмесе 4-чү кылымдын алымдары исламдын эң гүлдөп турган менмин деген алымдар чыккан мезгил. Ошол мезгилде бирөө муштахид мутлак болуп чыга албаптыр, андан кийин да чыга албады.
Бирок кыяматка чейин муштахид мутлактын эшиги ачык болсо ачык. Ачык кепке. Бирок эч ким келе алган жок. Эми ар бир адамдар өзүнүн заманында мен муштахид мутлак болдум деп адамдарга өзүнүн оюн айткандар болгон. Имам Суюти рахматуллахи алейхи мен муштахид мутлак даражага жеттим дегенде өзүнүн замандагылар эле ага жооп берип, кана сен усулуң муштахид мутлак болсоң. Имам Шафииден башкачараак болгон, андан тагыраак болгон, жакшыраак болгон усулуң көргөзчү дегенде усул бул Шафиидики, бул Ханафидики. Өзүң усулуң кана. Дегенде имам Суюти токтоп калды, сен Шафи мазхабына чоң алымсың бол деген. Ошо эмне дейт? Лам татахаккак фи шахсин мин улама карн ар-раби фама ба'даху. Муштахид мутлактын шарттары 4-кылым жана 4-кылымдан кийин эч кимде табыла элек. Wa anna man idda'a bulughaha minhum la tusallamu lahu da'wahu. Эгерде бир адам иддиа кылса, мен муштахид мутлак даражага жеттим десе, la tusallamu lahu. Макул муштахид мутлактын аркасына ээрчип кетпейбиз ага. Апке далилиңи. Бизге далилде, что сенин түзгөн мазхабың Абу Ханифаныкынан жакшы. Имам Маликтикинен жакшы. Болбосо биз Имам Маликтикин ээрчи бербейбиз. Зачем сен жаңы мазхабың кандай тажрыйбадан өттү, өтпөдү? Биздин Ханафи мазхаб тажрыйбадан өткөн. Миңдеген жылдар мамлекет башкарылган, миллиондогон алымдар чыккан, миллиондогон китептер жазылган. Сен азыр болуптур түзүпсүң. Эмне кылам сени ээрчип мен? Сен али Кудай билет, эртең кайтып кетсең эмне кылам мен? Жана биткоиндин немелери бар экен го, акчаны топтоп туруп биз банкрот болдук деп акчаны жеп койдук экен. Ошентип мен муштахидтиктен кайттым, болбой калды десем эмне кылабыз биз? Андан көрө ушунча замандан бери элдер карманып, тажрыйбадан өтүп, миңдеген миллиондогон алымдар чыгып, китептер жазылган, мамлекет башкарылган, Ханафи мазхабты кармайды. Осман империясы 600 жыл мамлекет башкарды Ханафи мазхаб менен. Аны ошо 600 жыл аны тартиптеп канча изилдеп чыгышты алымдар. Демек, сен мен дава кылып мен муштахид мутлак болдум десең деле, ла тусаллам. Апке, далилиң апке дейбиз. Анна булугаха ла ясбуту би мужаррати дa'ва. Муштахид мутлак даражага жетүү жөнүндө ооз менен айтып коюу эмес дейт Ибн Хусейн Малики. Муштахид мутлак болом десең, далилде, исбитлана. Далилде сен муштахид мутлаксың. Еще бизге далилде төртөөнөн жакшы, что бул төртөөнү иштеп сен эрчишибиз керек да. Буну Ибн Хусейн Малики өзүнүн Мавахибул Жалил фи шарх Мухтасар Халил деген китебинде 1-томдун 30 бетинде айтыптыр. Кале имам Заркаши. Аллах. Имам Заркаши Шафии мазхабына. Кале имам Заркаши рахимахуллаху таала вал хакку анна ал-асра хала ан ал-муштахид мутлак. Имам Заркаши өзүнүн заманында айтат, чындыгында биздин заман муштахид мутлактан бош калды. Муштахид мутлак жок бизде. Ла ан муштахидин фи мазхаб ахад аймат ал-арбаа. Бирок мазхабтын ичинде муштахиддер бар дейт. Муштахид фил мазхаб. Мазхабтын ичинде муштахиддер бар дейт. Ва кад вакаа ал-иттифаку бейна ал-муслимина على أن الحق منحصر في هذه المذاهب. قد وقع الاتفاق. إجماع болду дейт мусулмандардын арасында على أن الحق حقيقة إسلامда حقيقة منحصر في هذه المذاهب. Муну 4 мазхабтын ичинде. Ошо киргизилген болду. 4 мазхабтын алымдары ошонун ичине киргизип койгон. Hakты табамсаң 4 мазхабтын ичине кир дейт имам Заркаши. وحين إذن فلا يجوز العمل بغيرها. Мындай боло турган болсо, 4 мазхабтан башка алымдардын сөздөрүн амал кылуу дурус эмес дейт. Фала яжузу ан яqa al-ijtihadu illa fiha. Эми бирөө иштихад кылам десе, колуңан келсе иштихад кылам десең, анда мазхабтын ичинде иштихад кылсаң. Муштахид мутлактыкты талап кылба сен. Мазхабтын ичинде иштихад кыл. Кана биздин муктаждыгыбыз бар. Ханафи мазхабы муштахид мутлак чыксын. Неме? Муштахид фил мазхаб чыксын. Биздин жаңы маселелерди чечип берсин.
Азыр биткоин маселе, ботекс деген чыгып атпайбы жаңы маселелер. Чечсин ошону. Мазхабтын ичинде иштигат кылсын. Аны муштахид фил мазхаб дейбиз. Абу Ханифанын эрежелерин, каидаларын алып, бизге ылайыктуу кылып тахриж чыгарып берсин. Тахриж деген нерсе муштахид фил мазхабка жеткен алым Абу Ханифа түзүп койгон эрежелерден башка эрежелерди иштеп чыкканды тахриж дейт. Себеби Абу Ханифа бир кайда түзгөн болсо, эреже түзгөн болсо, анын аркасында bir ayet, bir hadis, sahabanın fiil sözü, anın fatvası top gelip bir erece tüzülüyor da. Emin sen daha bir erece çıkaram dese, şu ereceden bölüp çıkar. Oşonu tahric de aytılır. فَلَا يَجُزَ أَنْ يَقَعَ الْاِجْتِهَادِ إِلَّا ف۪يهَا. Bol kişi 9 Muhit degen kitabının 8. tomunun 242. betinde aytır. Men bunu az kaldı, şunu bitirip koyarayım, andan keyin suroo neme kılsak, sebebi bunu bütpey kalbasın, az ele kaldı özü. Qala Allamatun Nafrawi Maliki. Dağı Nafrawi degen Maliki mazhabtagi eng çoğ alim emne deyt? Qad inaqada icma'ul muslimin al-yawma ala wujubi mutaba'ati wahid min a'immatil arba'a. Musulmanlar icma' boldu deyt azırkı zamanda. Nafrawi aytat, Maliki. 4 mazhabtın birösün elçü vücubul mutaba'a. Oşo 4 mazhabtın birösün elçü vacip boldu deyt. Alar kimde eken? Ebi Hanifa, İmam Malik, Eş-Şafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Ve adem cevazil huruc an mezhebihim. Doğru seme şular mazhabından çıkıp başka jaktan mesele alıştı deptir. Adem cevazil huruc an mezhebihim. Birösün karma, 4 emez. Birösün karma, çık başondan. Sebebi erecelerden çıkıp seni adaşıp alıp keledi. Bizge jolga svetoforlordu koyup koygon. Svetoforlordun erecesinden çıksan avariya bolasın. Ölösün. Je özüň ölösün, özüň ölüp kalsaň makul, biröni koş öldürösün. Oşon üçin ne? Ve adami cevazil huruc an mezahibihim. Alardın mazhabından çıkış durus emes deyip. İnnemâ hurrimet taklidu gayri haulâil arba'a minel müştehidin. Qarap koy. İnnemâ hurrima deyip. Aram boldu deyip. Gayri haulâil. 4 mazhabtan başkalarının sözünü alıp aram boldu deyip. Allah. Ma'annal cemi'a ala huda. Biroq oşol menen birde bardygıla toora jolda dep aytabız. Li adam hifzi mazahibihim. Alardın mazhabtary bizge saktanyp kalbagandyktan gana başka erçi beyzi atat. Misal üçin Auzaidi mazhabında erçi berem deşi mümkün da. Anı erçiş haram da atat. Nege? Sebep alar toora jolda ele, prosto alardın mazhabı bizge saktanyp kelgen jok. Erejeler tolup boydan kelgen jok. Kitabı taharattan başlap o senin murasың bölüngөнгө çeyin eçtekesi kalbay bizge jetip kelgen jok. Li mauti ashabihim ve adami tadwiniha. Anın şakirtleri ölüp kalıp kitapların yazbay gelbey aldı. Oşon üçin aytdı azam başını aylandırıp jarım jartılay ereje menen öküm alba. Toluk mazhabdagilardı erejesi yazgan mazhabты karmay ber dedi. Qala Faqih İbn Nucaym. İmam İbn Nucaym al-Hanafi şuntip aytat. La yenfadul qada'u bihi ma iza qada bi şeyin muhalifin lil icma'. Жақсы estegile. Bir azam hüküm çıkargan bolsa, qazı olup, je biro fatva bergen bolsa, anın fatvası ötpeyt, eger al nerse icma'ga karşı bolgan bolsa deydi. Bir adam qazılıkta hüküm çıkardı. Je fatva berdi, çıkargan fatvası icma'ga karşı bola turgan bolsa, al fatva ötpeyt deydi. Bardığız bilip atazı. Em qara. Ve ma khalafal a'immatal arba'a muhalifun li icma'. Kim 4 mazhabga karşı çıkan bolsa icma'a karşı çıkıptır deydi. İbn Nucaym. Ve in kana fihi khilafun li gayrihim. Em alardın arasında özlerinin arasında talaş tartışları var. Alar problem emas. Har bir jerde talaş bolat. Ayalyň menen delе talaş atpaýsyň. İş oyunlar bir çabız dedim. 4 balaң bolsa, 4-önün karakteri başkaça bu. 4'ü bir komnatacı uruş ketdi bu. Talaş tartış bolup turaberет, al jеңil nerse. Biroq men ayalym menen talaş atam dep ayalyň kууp salbaysyň. Talaşıp kayra birigip işti kıla beresin. Mazhabtın arasında da ança-munça talaşlar, al oşol mümkün 70%'inde biz ittifak bir pikirdebiz. 20% talaş tartış bar. Talaş tartış bolat, adam var bir jerde talaş tartış bolat. Sahabalarda dele talaş tartış bolgan.
annal icma'a inaqada ala adamul amal bi mezhebi muhalifin li arba'a. Qarab qo'ying. Icma' bo'lib tur. 4 mazhabdan qarshısındagi narsaga amal qiluu durus emas ekan degan. 4 mazhabdan boshqani so'zini albaysiz, bo'ldi. Sebebi emne dese alardın mazhabı hurrira, huqqika, durrisa, anın mazhabı taqtalıngan, danalangan, yazılıngan, alimler sabak bergen, hiç qanday gümön yok degan söz. Bunu İmam İbn Nuceym Eşbeh ve Nazair degen kitabının 1. tomunun 334. betinde ayıptır. Demek 4. kılımdan keyin alim mujtahid mutlaq çıqelek degendigi al çıkpayt degen nerse emas. Bolgonu bol deyim, al zaman büttü. Emi kıyım bol ilimli olsak mujtahid fil mazhab. Mazhabdın için iştihat kılam. Toltura meseleler var sen çiçe turgançı. Hanafi bol, Hanafi'nin içinde toltura meseleler var. Sağa mağa gelgin milyon meseleni koyup berem, onu çeçip berem. Çeç albayatqa meselelerimiz var. Жаңыдан mazhab oylap ta. Bana men Kur'an sünnetten hüküm alam dep. Ушинтип айтып аткандарым мен таң калганым, şu Kur'an sünnette hüküm alına turgan kanday ayat, kança hadis бар eкен de bilbeyt da. Kur'an'da 550 ayat var hüküm alına turgan. Jana Kur'an var go. Oşonda hüküm alına turgan 550 ayat var. Kalgandары Musa'nın kıssası, Zamzam, beyiş, tozok, cin. Hüküm alına turgan 500 gana ayat var. İmam Mulla Civan özünün Nurul Anvar degan kitabının mukaddimasında 500 gana ayat var deydi. Oşol 500 ayattan çıkışı mümkün bolgan hükümdörдү 400 yıl tıtıp жүрүp çıkarışkan. Kaysil жерден hüküm çıkara turmasa çıkar büttü. Dastorkongo деле bir konoktu alып kelip koydun da, anan açtı, tamaktарды koydun, ertemenen jedi, abette jedi, geç gün, 3 gündөн kийин эч нерсе калбайт го, мусор калат. Men aga salıştırып эмес. 500 ayattan çıkışı mümkün bolgon hükümdör 400 yılda mujtahidler çıkar büttü. Kaide erejege tüzüp koydu. Kança hadis var? Hüküm alına turgan. 2,5 5 mingge çeyin. 400 yıl al 5 ming hadisni tutuydu alımlar. Anan ereje tüzüp koydu. Emi erejeden жаңы meselelerdi çıkara berебиz. Anı tahrij deybiz, kana emi gelgile dağı. Mazhabdın içinde iştihat kılgıla. Mazhabdın içinde toltura meselelerimiz var, çeçilelek. Жаңы meseleler payda болады. El-mesail mustajadda. Günüge zamandın özgörüsü menen, adamların özgörüsü menen soda satıkta dege toğuttura. Emi iştihat kılam desen, mazhabdın içinde iştihat kıl. Anı iştihat kılış üçün sen birinci ilim alışın gerek. Anı üçün malaka fiqhiyaga jetişin gerek. Fiqhdağı senin tajribana jetişin gerek. Al malaka fiqhiyaga jetiş üçün keminde 50 yıl, 60 yıl okuş gerek. Ustazın aslında. Bir kıssani aytam. Şu kıssa menen sabagыбызды ayaktayız. İmam İbn Hibban rahmetullahi aleyh çok muhaddis, oşonun Es-Siqat degen kitabı var. Oşol jerde hadisni rivayet kılgan alimlerin ömür bayanını yazat. Bir alimdin ömür bayanını yazıp atıp İbn Hibban uşintet. Al alim Hamid ibn Yahya el-Balkhi degen kişi. Hamid ibn Yahya el-Balkhi. Oşonun ömür bayanını aytıp afna umrahu bi mujalasati Yahya bin Ma'in deydi. Yahya bin Ma'in degen çoğun alim ötken muhaddis. Afna umrahu. Ömürün Yahya bin Ma'in'in aslında ilim alıp jürüp ötkürüydü deydi. Başka kitaplarda Hamid ibn Yahya el-Balkhi İbn Uyeyna'nın aslında kança yıl ilim algansa 40 sene deydi. 40 yıl ilim aldı. Anan giyin anan sen. Şu malaka fiqhi ajet el-mujtahid mutlaq oylanma sen. Allah taala barыбызды mazhab karmaçılardan kılsın. Mazhab bul ereje, bul zakon, İslamdın zakondары bizge tüzüp bergen alimlarыбыз, bul taqtalıngan, izildengen, kılımdar boyu alimlar anı erejege salgan. Allah taala bardığımızды şu İslam qarmanuda ereje men qaran nasip etken bolsun. Ve sallallahu taala hayri halk Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.